خود مزن و دلوان آمده بوید هجا گلب خیراتن. از خیرات نکه تایبتش لبالویز شانشین هولندا و کنسول گشتی شانشین هولندا تکم. Very warm welcome to you, Mr. Ambassador and Mr. Consul General, for being here and for your continuous support. اولت هجا از گلب خوب خوشحال زانم که هم لیر افرود بجدارین بود دانانا بری بنیاد کارگه ها جوتیار بو بروبومت کشتوکالی و چکرنا اوی کارگه بو ساخکرنا بروبوم جوتیار هرما کردستانه. اف جوره پروژه بگمان پروژه گلکت گرنگ و استراتیجی نه بو پشتیوانی کرنا کرت کشتوکالی و پیشخستنا آبورا هرما کردستانه. لیرت جه خود سپاسا که زور یا کمپانیا جبجه کار KH کردستان هولندا بکم که دست هاوید یا جبجه کرنا وی پروژه‌ای و پشتیوانیا شانشینا هولندا بو وی پروژه جه ریزو پیزانی نتمه. پار وقت من سردانا هولندا کریو ما دیداره که بود که سروک وزیرت شانشین هولندا برز مارک روتا ما بحث هنده کرد که پشتیوانیا برنامه چاکسازی هرما کردستان و پیشخستن آبورا کردستان بکن و گلک دلخوشی و برفپیر داخاز موهاتن و همه آماده یا خونیشه دا بوهنده پشتیوان بن و هاریکار بن بوهنده کلیر الهرما کردستان کرت کشتوکالی بتایبت و همه کرت دیت آبوریش برف پیش بچن. سپاسیا شانشین هولندا کم جارکادی نبتنه بو پشتیوانیا پیشخستنا بار آبوری کردستان بلکه بو پشتیوانیا وانا بردوام هر شر داعش حتی نوکش بو پشتیوانی کرنا پیش مرگی لروبروبونا تروریستا و لتدریب و وگاوش بو چاکسازی و ریفورمیت وزارت پیش مرگی دا. جارکا دیسپاسیا واندگم. آمده بوید هجا. اما متزانین که کرت کشتوکالی ایکل بناغید اساسی بو پیش خستنا آبور هر ولاتی. هر پروژه که تیده دامزراندن بیتا هوکار بو دامزراندن چندین پروژه دیت پیش اسازیش. اف پروژه اف رو لیره بری بنیاتا وی تیده دان ما بیست کدب هزاران درفتت کاری بو جوتیار و کریکار الوی دوره الوی پارزگه ده برهوینید. اوه پشتیوانه که زوره بو هنده که خلقی ما پشت خوب بستید و هم چی دی مجبور نبین برهم و بروبومت بیانی بینین کردستان. اوه ده پشتیوانه که زور بیتن بو هنده کرت پیش سازی و کرت بازرگانیشت کردستان دا پنگاف برف پیش بچن. او جوتیار پتاتک چینید یان گنمت چینید پیوسته برهم خو یه دلنیابید که ده هیت ساخ وکرن. برنامه حکومت هرما کردستان او بیه که چه نگرانی لنک جوتیارت من نمینه. گرنگی بدنه برهم خو و جور برهمی که او تین برهم. خما هنده دانه بن که برهمی و برفکیری چی تانده کی ساخ وکد. حکومت ده پشتیوان بیتن بو ساخ وکرنا برهمی و ورگرتنا برهمی وان و هر وقت ما پیوندیت خودت که ولات دوروبر و ولات دوستت مش لدر و لأوروپاش ما همه حولت دای بو هنده بازاره که در و بو بروبومت برهمت کردستان ام وبینین و سپاسی و پنگاوید باشد هاتی آویتن و ادزانم که وزارت کشتوکالیش گلک سروی چند شد کد سپاسیوان و ماندیبو نوانیشت کن بو هنده پشتیوان بینه بو زیده کرنا بروبوم نافخویی و شیوهی که مبحث کری. داخازم من جوتیارت خوشتوی اوه گرنگی بدن جوری برهمت خو. مدوید کردستان بیت ناسین به جور برهم خوک و او تامو چیجاد برهمت کردستان ده های خلکی دی بزانید و اوه ببیتا ترید مارکک بو برهمت کردستانی وقت الدروه تنفروتن.
از جارێکا دی داخوازت کەم کو جوتیارێت me دڵنیا bin حکوومەت دê piştîvanê wan bît بۆ parastina berûbûmê wan parastina berhemê wan و dê heme hewlekê den ku mecbûr nebîn ev berhemê navxwe de em pêçê dibîn durist bikin li derve bînî bes heman katî jî da حکوومەت ya berpirse beramber kontrolkirina nirxê berûbûma bû hemû hawilatiya û daxwaza me ew e ku heme vêk ra şol bikein bû hindê em pêçê bîn abûra Kurdistanê beref qonaxeka zûra pêşkeftîtir bibeyn. Lêre de ciyê xwe de ye ez bibêjim ku ev rêkeftina beyna hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta federalî hatiye kirin bû hinarina bûdcê Herêma Kurdistanê dê pêngaveka diya baş bît bû zêdetir perepêdan abûra Kurdistanê û dawînkirina pêdawîstiyê xelkê Kurdistanê û li wan mûçê xelkê Kurdistanê jî. Hikûmeta Herêmê dê ya berdewam bît bû pêşexistina barê jiyanê heme hawilatî heme astekê de. û ez yê twê bawerê de madem nûkel Kurdistanê cewekî wetifiyê hey ku pêçê bîn barê aborî berevpêş bibeyn hîvîdarim ku hikûmeta federalî jî berevpêr daxwazê Herêma Kurdistanê biçît û bazarê Iraqê li ser berûbûmê navxwiyet Herêma Kurdistanê veket ku ev dibîte pêngavek bû baştirkirina aborê Iraqê bi şêweyekî giştî. Ev destkeftê li Herêma Kurdistanê têne dest bêguman سوود و مفایê wan bû heme xelkê Iraqê de bît. Careka dî ez destxweşiyê li hingû hem yad dikim, daxwaza serkeftinê bi hingû dikim û dilniya bin ku hikûmeta Herêma Kurdistanê xawenê belê nedixuye me berî nûke behsê hindê kir ku di derfetê karî bû xelkê xwe dirist bikein û piştîvanîkirina kertê taybet û kertê havbeş û harûkariya dostê me û welatê dostê me jî vê gavê em ê dibînin ku lêre hezaran helêtkar bû xelkê vê deverê dêne rexsandin. Ev cihê destxweşiya hemû wan dilsoza ye ku vê barê de şol kirî careka dî ez destxweşiyê li hingû dikim û hêvîdarim serkeftî bin Kurdistanê jî herdem ya avedan bêt. Gelek spas.